miarabatsika iaby raha lainareo fanampiapiasia avao toy. Androany zao video toy de hitodiky amin'ireo rahalahy sy anabavy, zando, zoky, ray aman-dreny, zaresy lahatsy fa le fitakiany décentralisation no tena solution mety handesy manarina ny firenena sy manova an'le situation zay mampalahelo misy any vahoaka malagasy henan'izao. Mitolo koa andreo zay resy lahatsy fa ny état régional na ny fanomeza fahefa bebe kokoa any faritsy no solution soa handesy ary tolona mendriky hatao mba handesy manarina ny firenena sy mampipoly ny fahefa any amin'ny vahoaka. Mitolika aminareo androany en tant que frère de combat satria lafa tena tao dinihy laliky soa hoe ino marina moa le objectif tiatsika tratrary, le objectif tsika de mitovy. Zany hoe ny fampipoliana ndraiky ny fahefan'ny vahoaky any amin'ny vahoaky sy famoteha, fanimba, fampanjavona tanteraky an'le système de centralisation misy miainatsika hatramizay zay nanday an'le firenena, nanday ny situation tsika mikorosofana amin'ny hitatsika henan'izao. Ka aoka tsika tsy ho disy fahavalo satria ny tena fahavalotsika la tena tao tsy diniky, la tena apetraky soa le réflexion hoe ia marina moa ty fahavalotsika. Ny fahavalotsika de reto andiana mpanao politique vitsivitsy, élite politicienne baka Antananarivo zay ni concentré an'io fahefa io, ny fahefa zay tokony ho nipetraka amin'ny vahoaky, ny concentré vanjozy ampelantanandrozy. Nefa reto olo reto tena complètement déconnecté amin'ny fandehandraha any amin'ny faritsy. Ny faritany na lasa natao ankilabao, ny faritsy kiraikiraiky miamahantra, any commune de tsy misy raharahy azy tanteraky, ary ny kely mba hanana ny commune koa mbo alefa manantananarivo fa tsy mijano ho an'ny commune mba ahafahany miasa hanasoava ny fiainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Nefa anatin'izay reto mpanao politique vitsivitsy, andiana mpanao politique vitsivitsy retoa dia miampanarivo ary ny drala zay tokony ho zara amin'ny vahoaky de tanjahanjozy ho an'ny tombotsoanjozy manokana. Ny tena fahavalotsika ampoloko ndraiky de ny centralisation du pouvoir. Io centralisation du pouvoir io feno fitiavantena, feno kolikoly ary feno tsy firarahia ny vahoaky baka amin'ny faritsy. Manampy an'izay koa ny tena fahavalotsika de reto mpanohitsy, mody manohitsy zay fanitondra rozy teo fe henan'izao rozy manao ty vatandrozy manohitsy satria te hamerina, te hampimpoly ndraiky an'le fahefana nanandrozy taloha, tsy mana eritseritsy hanao hitolona amin'io resaky décentralisation io zay fanipetraky tamin'ny constitution teo nefa tsy nampiharindrozy. Apetrao fantania ino ty antony. Tsy mitsanga, tsy mitolona amin'io resaky fédéralisme io satria tsy azahoandrozy tombotsoa ny fipetrahan'io fédéralisme io, fa ny centralisation ny afahandrozy bebe kokoa miaina anatin'izay fitiavantenandrozy zay, miaina anatin'izay kolikoly zay ary mahafahandrozy tsy voatery miasa lohaloatsy amin'ny raha miseho any amin'ny faritsy sy ny fijalia iainan'ny vahoaky any amin'ny faritsy. Ka ho anareo zay mitaky décentralisation, ho anareo zay mametraky ny fitokisanareo tanteraky amin'ny fitakia ny état régional, marina tiahinareo. Marina tiahinareo satria nareo enanjao manday ny fanantenany vahoaky baka amin'ny faritsy, baka amin'ny toera zay niboahanareo, nipoiranareo, zay ivelomanareo handay fivoara, handay fiova amin'ny fiainandrozy, amin'ny fiainandrozy andavanandro. Fe mamela ay nareo hivolan-draha toy. Na décentralisation io, na état régional io, tsy hisy dikany ho nofinofy laha tsy apetraky tsika amin'ny fototsy na fédéralisme. Laha tsy apetraky tsika amin'ny fototsy fédéralisme io décentralisation na état régional io de mora ny hampihenany ty lanjany, de mora ny hampanjavona azy, mora ny tsy hampihara azy satria
ampolokony ndraiky reto adversaire atsika zay mitanjaky te hitanjaky an'le pouvoir centralisé de mila ahila fomba iabiaby zay azony atao mba tsy hisiany. Aoka hazava amitsika soa, aoka haintsika soa fa le fédéralisme tsy modèle unique na ataontsika hoe mana endriky tokana fa io système fédéral io de système adaptable sady système souple. Anatin'io système fédéralisme io afahatsika mahazo autonomie régionale, afahatsika mahazo gouvernance provinciale, afahatsika mahazo autodétermination locale. Ka etoa le resaky tsy hoe fampi opposeva na fampialia an'le concept na centralisation na autonomie régionale amin'ny fédéralisme, fa etoa le hevitsy de manambara handesy manambara fa le fédéralisme de afaky manome décentralisation, afaky manome autonomie régionale amin'ny sehatsy voafaritsy soa amin'ny faritsy. Le fédéralisme manome droit constitutionnel anireo faritsy zay ampiharany zay fédéralisme zay fa tsy manantena fahefa manantena fazotoa baka amin'ny fitondra centraly mitovy amin'ny régime centralisé zay niainatsika jusqu'à androany. Imaginez-vous moi raha toy la Miss République fédérale de Madagascar, ino ny raha iseo isaky ny faritsy de afaky mamaritsy ny priorité économique, sociale, culturelle. Isaky ny faritsy mana droit hanamboatsy ty avenirany araky ty fieritseretany azy. Isaky ny faritsy afaky miray hina amin'ny maha malagasy azy, amin'ny maha samby état fédéraly anireo faritany zay niboahany. Ka aoka tsika tsy zarazara entre fédéraliste, régionaliste, autonomiste. Satria ny raha kenjetsika raiky avao le pouvoir au peuple. Na ia misy anao amin'ny toy Madagascar toy. Ka ndao tsika hitambatsy anabony ambany faneva raiky avao tsy iny fa ny état fédéral satria io état fédéral io no afahatsika manatanteraky, afahatsika miconcrétiser an'le raha tiatsika ho tsatsary abiaby any amin'ny province zay misy antsika, any amin'ny région zay misy antsika, any amin'ny commune zay niboahantsika. Ka haliny fa ny fitambaratsika fédéraliste, autonomiste, régionaliste de hery bevata raiky afahatsika mandresy amin'ny fomba tena feny fahatokisa an'le centralisation de pouvoir misy henan'izao. Ka avy am'izao le fotoa hitambaratsika, avy zao le fotoa hampitambaratsika ny herintsika mba tsy sarasarahantsika amreo detainkevitsy somary tsy hitovizantsika reo, nefa lafa tena ataotsika ty diniky ny ambanin'izay ao de ny azahoatsika fahaleovantena bebe kokoa, afahatsika miassurer ny avenir ny taranaky mandimby handimby antsika, miassurer ny réalité présente hiainatsika henan'izao. Ka nohon zay cause ialiatsika mitovy marina zay ny fitambaratsika no tena ho force atsika. Zay koa ty androany ambava homa ampo mieritseritsy ary kahalino tolia maeva tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany.